moje ime je Slobodan Miljković. Diplomirani sam i master sociolog, master etnolog i antropolog i doktorant na sociologiji. Radim u gimnaziji u Kosovskoj Kamenici i predajem 4 izborna društvena predmeta: religiju i civilizaciju, metodologiju naučnog istraživanja, pojedinac, grupe i društvo i jezik, medij i kulturu. Na predlog kolega i ustanove čuo sam za samu fondaciju i krenuli smo razgovor o tome, ali smo vidjeli da ima bukvalno posljednja 2 dana da su za prijavu i onda zbog samog rada koji obavljam u gimnaziji, zbog samog načina posvećivanja učenicima kroz formalno i neformalno obrazovanje, smatrao sam da je jako značajno, prvenstveno zbog samih učenika, ali i zbog svih prosvetnih radnika koji rade u takvim multikulturalnim sredinama i pogotovo postkonfliktnim, da se čuje njihov glas i da se vidi značaj njihovog rada. Ova nagrada je izuzetno značajna. Ovu priliku bi iskoristio da čestitam svim kolegama koji su ušli u polufinale nagrade Prosvetitelj, da se zahvalim samoj fondaciji što je prepoznala u svima nama izuzetnu posvećenost, a i sa druge strane da podstaknem sve ostale kolege koji nisu ovom prilikom ušli u polufinale, da to nikako ne znači da je njihov rad manje vredan. Te iz tog razloga smatram da prosvetni radnici jesu jedan izuzetno značajan agent socijalizacije kroz čitav proces obrazovanja i vaspitanja učenika. Da se njihov glas možda u medijima i u javnosti ne čuje toliko, ali da je njihov glas od presudnog značaja za oblikovanje mladih kako bi se posvetili pravim vrednostima, kako bi se učili etici i kako bi mnogo sigurnije i oblikovanije išli kroz život. Tako da ova nagrada za prosvetne radnike, uopšte postojanje nagrade za prosvetne radnike je od izuzetnog značaja jer dokazuje prosvetnim radnicima da itekako neko misli na njih, da sagledava njihov rad i da ume taj njihov rad da ceni.